Nyo, nyola. Nyo, nyola. German ahantu turi hitwa Hanover. Ejo bundi kwa gatandatu ku itariki enye harashya. My people from Uganda, my people from Kenya, come and have fun. Abarundi muze tuashumike, muze tuatwike. Yuhu! Oh, you guys, my people, my brother. Suje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Yitwaje Bliss. Wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rizamire kamakuru yacu tutangire ku mugabane Wiburayi ni mu gihugu cya Germany. Hara mu mujyi wa Hanover, aherereye umusore w'umunyarwanda. Amazina ye yitwa Yitwaje Bliss, yavutse mu mwaka w'1992. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Yitwaje Bliss ahereye ku mugabane Wiburayi mu kijyanye no kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga, ibyo yise European Tour. Yitwaje Bliss yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Melodie. Kuri uyu munsi nk'uko nkomeza mbigarukaho, ahereye ku mugabane Wiburayi mu kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Ikintu cya mbere wamenya ni uko uyu nguyu ari we muhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ukoze iki kintu cyitwa European Tour, akazenguruka ibihugu ndetse n'imijyi igiye itandukanye hara ku mugabane Wiburayi, dore ko yatangiye tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022. ubwo igitaramo cya mbere yagikoreye mu gihugu cya Norvège hara ku mugabane Wiburayi mu mujyi wa Oslo, aho yari kumwe n'Intore Masamba. Igitaramo cya kabiri yaje kugikorera mu gihugu cya Sweden, aza kuva muri Sweden tariki 13 yerekeza tariki 14 mu gihugu cy'Ububirigi. Ni mu gihe tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2022 n'ubundi Melodie yaje gukomereza urugendo rwo kwamamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga mu gihugu cy'Ubufaransa hara mu mujyi w'Irire. Kuri uyu munsi buri muntu wese utuye ku mugabane Wiburayi hara mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hanover ategereje ko ku munsi w'ejo ku isaha 12 zuzura ubundi gitangaza mu bitangaza. Uyu musore ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda akaba azakorera igitaramo hara mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hanover. Igitaramo kimaze iminsi cyamamazwa ndetse kinapostingwa cyane, urebye n'abagiteguye nka Nad Progress ni bamwe mu bagiye bamaze igitaramo kandi bagashyiramo imbaraga. Ubona ko ibintu babishyizemo imbaraga zabo zose, utirengagije umudj nka DJ Rex n'umwe nawe mu bagiye bifata utuvideo bari kwamaza iki gitaramo cyateguwe na Nad Progress kizabera hariya mu mujyi wa Hanover mu gihugu cy'Ubudage. Melodie rero ku munsi w'ejo arararikira inshuti ndetse n'abavandimwe bakunda Yitwaje Bliss ko bazagenda bakagura tike yawe hakiri kare, ubundi bakazakurikirana iki gitaramo live hariya mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hanover. Melodie urugendo rwe rwo kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga ntabwo urugendo yakomereje mu bitaramo gusa, kuko yagiye akora collab zigiye zitandukanye muri ibi bihugu byose ari kugenda ageramo. Melodie mu kwezi kwa gatanu nibwo yagiye mu gihugu cya Kenya akora icyo bita media tour, azenguruka ibitangazamakuru byose byariya mu gihugu cya Kenya. Ahangaha yahavuye amaze gukora indirimbo n'uwitwa Babalao ubarizwa mu itsinda rya Sauti Sol. Melodie yaje kwerekeza mu gihugu cy'Ububirigi, aha yahavuye amaze gukora indirimbo n'uwitwa Babalao. Melodie yavuye mu gihugu cy'Ububirigi yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa, aza kongera asubira mu gihugu cy'Ububirigi. Ahangaha yahavuye amaze gukora indirimbo n'uwitwa Big Fizzo, ni umwe mu barundi bakomeye cyane muri iki gihe kandi bafite hit iri ku rwego rwo hejuru, bamamaye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Navuga ko mu Rwanda twamenye mu ndirimbo Indoro yakoranye na Charo na Nina ndetse n'izindi zigiye zitandukanye yagiye akorana na Tom Cruise. Big Fizzo kuri uyu munsi ni umwe mu bahanzi bahagaze neza, nawe akaba ari umwe mu bakoranye indirimbo na Melodie. Ariko baka kanya Melodie ayitegura gushyira hanze indirimbo yakoranye na Inozbi. Iyo ngiyo ntabwo ariyo mpamvu ngarutse kuri Melodie. Kuri uyu munsi twakira comment zigiye zitandukanye kandi binabyo nabwo nyiribwite akabyibonera, abantu bagenda bavuga ko Melodie ntabwo ari gushyigikirwa n'abapromoters ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko diaspora promoters. Mu bitekerezo twabonye, ibitekerezo byavuga ko witwa Asize ari umwe mu barangajwe imbere kudashyigikira Melodie ndetse n'ibikorwa ari gukora kuri uyu munsi bakabifata nk'ibikorwa by'ipfabusa bitagira ikintu na kimwe bishyigikira umuziki nyarwanda. Umuntu wa kabiri twabonye ni umugabo witwa Babalao, nawe ni umwe muri ba promoters bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uwa gatatu ni uwitwa ngo Brianna ubarizwa kuri Twitter.
aba ni abagabo bagiye batangazwa n'abakunzi ba Bruce Melodie ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda bagiye bagaragaza ko kudashyigikira Bruce Melodie biri mu bintu bizakomeza gutuma n'abandi bahanzi bakiri kuzamuka bacika intege. Akibaza ati se mu gihe ntazaba mfite amafaranga cyangwa se izo ruswa zivugwa zihabwa abo ba promoters kugira ngo babashe kwamaza igikorwa cy'umuhanzi cyangwa se babashe kubivugaho. Kuri uyu munsi ndagaruka nkubwira ko kuba uwitwa Dekati Babalao cyangwa se Asize atapostinga cyangwa se ngo yabamaze igikorwa cya Bruce Melodie nta kintu na kimwe byakangiriza ku bwamamare bwa Bruce Melodie. Uyu mugabo witwa Dekati Babalao n'uwitwa Asize guhera mu mwaka wa 2017 ni bamwe mu bantu bafashije Bruce Melodie mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko umubano waje kugenda ugabanyuka bitewe n'ukuntu iminsi igenda izamuka. Ukumva ko mu promoters ngo yapostinga ikintu cyawe uko wamwishyuye Bruce Melodie niba waramwamamaje umwaka umwe ibiri gashira kugeza umwaka wa gatatu nawe ubwo atakifasha. Ese aba promoters tuvuga ko batari gufasha Bruce Melodie ninde muntu ukurikirana Dekati, ukurikirana Asize, ukunda umuziki nyarwanda, ukunda showbiz nyarwanda, akaba adakurikirana Sabe, adakurikirana Roki Kirabiranya, adakurikirana Nyarwaya Innocent Nyago for real? Uwo muntu akaba adakurikiranira Irene Murindahabi, akaba adakurikirana Philipita. Impamvu ngaruse kuri aba ngaba mvuze yaba Philipita, yaba Sabe, yaba Yago, yaba Irene Murindahabi ndetse n'abandi bagiye batandukanye, aba ni bamwe muri ba promoters bafasha Bruce Melodie muri iki gihe. Kuba rero witwa Dekati cyangwa se Asize ndetse n'abandi bagiye batandukanye baba batari gushyigikira Bruce Melodie mu bikorwa bigiye bitandukanye, ahubwo babona agakorwa gatoya karaho akaba ariko bavugiriza induru ahubwo bagashaka gufata bya bikorwa Bruce Melodie byose amaze gukora bakabishyira hasi. Ntago ariko byagenda, kuko niba Bruce Melodie yaravuye mu Rwanda akajya kuzenguruka muri Kenya, abaturage bo muri Kenya bamenye izina Bruce Melodie. Niba Bruce Melodie yaragiye gukorera igitaramo muri Norvège, buri muntu wese utuye muri Norvège yamenye Bruce Melodie. Ntago rero kwamamaza ibikorwa cyangwa se uri gupostinga hari ukavuza induru, ntago bizafata bya bikorwa Bruce Melodie yakoze ngo bibishyire hasi. Kuri wowe uzabishyira hasi mu bitekerezo byawe, ariko ntago ariko byagenda. Uyu muvuga ngo ni Dekati Babalao gutacyamamaza ibikorwa bya Bruce Melodie, kuri ngewe mufata nk'imashini yitwa nyonga ni imashini mu bantu bazi ibintu bya saro, warayatsaga ikavuza induru cyane, ariko nyamara nta kintu yashoboraga gukora mashini ya Mozeri cyangwa se wayiri itakora. Ariko kubera kuvuza induru iyi mashini yarakaga n'umuntu washobora kuba ari muri Uganda undi ari mu Rwanda akaba yayumva. Abakunzi ba showbiz nyarwanda nta muntu n'umwe ureba ukurikirana umuziki nyarwanda hafi utari kubona ibikorwa Bruce Melodie ari gukora bizafasha umuziki w'u Rwanda no mu gihe kiri imbere. Bruce Melodie yavuye muri Uganda akorera ibitaramo bigiye bitandukanye, ibi ngibi byaragaragaye buri muntu wese abibona, ndetse akora indirimbo nyora n'uwitwa Eddy Kenzo. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo ziri gutrendinga cyane hara mu gihugu cya Uganda, dore ko imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni n'ibihumbi 300 ku rubuga rwa YouTube. Ariko ahangaha ngo hazaga inkuru ivuga yuko The Ben agiye mu gihugu cya Uganda. Bruce Melodie yajyaga muri Uganda, akava Uganda akajya muri Kenya agakora media tour, akava Kenya akajya muri Tanzania, akava Tanzania akajya mu Bubiligi, akava mu Bubiligi akajya mu Faransa, akava mu Faransa akajya mu Norvège, akajya muri Sweden. Ntago bigeze babigarukaho, ariko kuri uyu munsi mu gihe babonye ko umuhanzi nka The Ben agiye muri Uganda bafashe bya bikorwa byose bya Bruce Melodie bashaka kubigereranya n'ibikorwa bya The Ben. Igikorwa kimwe The Ben akoze barumva ko bakigereranya n'ibikorwa birenga 10, ntago bihura, kuko ibikorwa byose Bruce Melodie yakoze byamubereye successful, kuko byamugize umuhanzi wa mbere wumvwa ku rubuga rwa Spotify, kandi abo yarushije ni Meddy na The Ben. Sinumva rero ukuntu nkawe wakifata ugashaka gufata umuhanzi nka The Ben ngo umugereranye na Eddy Kenzo. Ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bidahura. Eddy Kenzo like a legend. Reza ni Bruce Melodie tariki enye z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 bari hariya mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hanover. Reza ndagushimiye wese ukurikirana iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. Yendi Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media kugira ngo tujye dukomeza kubana. Rezami ku munsi w'ejo rero mu gihugu cy'Ubudage hazaba hahiye hara mu mujyi wa Hanover igitangaza mu bitangaza. Rezami kanda subscribe. See you, love you guys.